بناوی خدای رحیم و رحمان صلات و سلام لرسل رسولی به سلاو و حرمت خو جبرا پیشکش کم گلی تماشاوانه هیجا رویه ولات دیسا کتیر ریا ولات آنا دنیوی روحاو سمسوره دایه یعنی دنیوی اورفایو آدی امانه دایه بله از آنا لسر پرکی پری جدامه پرا نسیبی tam dinnivi ruha o adiyemane dayı. Eme herin adiyemane. Yani eme herin semsore. Eme jibona ve hoşbuni vi eme le bigerin. Eme takip bikin. Eme bibinin. Eme behevra le bigerin. Eme behevra nas bikin. İcaz kerem akhora jibona ku hun semsore hoşbuni bibinin. Hun ji pala akhu bidin ba'alifa akhu. اول ما تماشا بكن اول تمسوري تماشا بكن كرمكن ام هرن بازار مدنيتي ام هرن بازار خوش بازار بله تماشاوانه هیجا مگر آخو لسمسوره العادیه مانه مل در باسبونا پرکی مدست پیکر کی جا پر بو؟ پرا نسیبی tam مگو دسینور روحا و سمسوره دابو و پرکی کول سر فراده دشبیا وان پرکول استانبوله لسر بحر مارمارا دشبیاوی جبر وی جداتیاوی مجی گراخو بوی پری درباس کر لبله ام جوی درباس بون ام هاتین ایجا پرکی دیروکی جپرا وی دمه ام درباسی پرا دیروکی بو گلو اف پرکی دریه لسم سوره مشهوره بناوو دنگ اف پر پرا جندریه بریم آنا لسر پرا جندره دمشه و از جوارا بحثا پرا جندره بکم لکه دریه دیروکاوی چیه از جوارا بحث کن گری تماشا فانه دالی بله داویا بحثا خدا در حق ستون لسر رخی وی پریجی از بحث بکم هند بینن لوی رخی ستونه کیه لیل پیش بره من قداندن ادوی پریداجی که دو ستونه ایه گلو چما وی داره دو چما فرایک از بحثا حکایا ویجی بکم بله اف پرا جندره دنیوی کهتا و سینجی گدایی tam دنیوی بیدایی لوی داره آوا کردنن و لسر بوغازا کو نقبا کو الپی من راسه بگوری می پی راسته
لسر وی نقبا کو چمه جندره بنیره در باست به لسر چمه جندره ev pira cendere hatiye hava kirin. Peki gelo dîroka vî cendere, pira cendere çi? Ez ingî ji we re behsa wî bikim. Pira cendere ji teref Septimus ku waliyê Romayê ku lejyonê şanzda Roma pir mezin bû. Lejyonê şanzda ev herem û digel Sûrî. Lejyonê şanzda bû ji teref lejyonê şanzda ji teref Septimus ev pir piştî mîladê salê sedî da ev pir tê ava kirin. Belê ev pir wexta ku Septimus ava dike ser navê xwe pîreka xwe li pêşberê min du stûn lê dixe. Ji bona kurê xwe jî du heb kurî wî heye. Ji bona wan jî ka di dawiya pirê da di stûn çê dike. Belê zaten ev pir 120 metre dirêj e. 120 metre dirêj e, 30 metre jî bilind digerî temaşevanê hêja. û 7 metre jî beriya wî ye. 7 metre beriya vî pirê ye. Pirekî bi çêkirina xwe pir cuda ye. Çavîkî tenê ye. Çaviya ku av binîre derbas dibe, çemê cendere binîre derbas dibe, çavîkî ye. Lê belê li rast û çepî wî jî ka du heb dîb sawax çêkirine. Tehliye ji bo tehliya avê du cî heye. Du cî heye li çep û rastî wî du hebê çaviyê piçûk jî heye, ez wî jî bibêjim. Belê dîroka ev pirê bi kurtayî ev girî temaşevanê. Lê belê îcazê behsa hîkaya van stûna bikim migo. Tedî migo li pêşberê min du stûn heye, li piş min wexta ku ez ketim pirê stûnekî tenê heye. Gelo hîkaya wî çi ye? Dibe piştî ku Septimus dimire, îcar kurî wî ji bona mezinantiyê, ji bona lîdertiyê dikevin mücadelê, bihev nakin. Lê belê birayê mezin bê merhemet û bê ûjdan birê xwe nê piçûk dikuje. Bi viya jî qêqîma xwe nayîne, eserê ku ser navê birayê wî nê piçûk li vî heremê hatibe çêkirin, gişî xera dike. Digel ew stûna ku bavî wî ji bona wî û ji bona binî wî nê piçûk çêkir bû, ew stûna ku ji birî wî ji bona birî wî hatû çêkirin, radibe wî stûnê jî dişkîne. A ji ber ku şikandina wî stûnê ku qîma xwe bi eserê birê xwe nayîne digel kuştina wî, ew stûna jî dişkîne. Loma ev wexta ku em ketin pirê stûnekî hebû, mesela wî jî ji ber vê nakê ye, lê bi li pêşberê me du heb stûn hey, wan stûnina yek ser navê Septimus e, yek jî ser navê pîreka wî ye. Heqîqeten Adıyaman Semsor memleketê medeniyetê ye. Memleket medeniyeta qomagen e berê mîladê û piştî mîladê jî bi medeniyeta Roma ev herem hatiye ava kirin. Her derî wî dîrok e, her derî wî tarîx e û çemê Firadê binî wî bajarê re derre, çemê cendere binê wî pirê re derbas dibe. Xweşikbûnê Semsorê pir e, em ê jî ka lê bigerin, em ê jî bişopînin, em ê bibînin gelê temaşevanê hêja hûn jî bi me re xweşikbûna temaşe.
Belê em ketin nava dikanê û me silev û hurmetê xwe me pêşkêş kir. Xwedê jê razî bi esnafê me jî silavê me girt û em hatin rexî wî. Sinya wî, firaqî wî li ber wî dest bi çêkirina çî köftê kir. Ez ê ana mikrofon dirêj bikim, ez ê jê bipirsim. Gelo ev karê dike, çawa ye, çî ye bi çi hawî çê dike. Em ê hingî sohbeta xwe daha kûr bike. Çünkü çî köfte hingî serê vî îşê dige Urfayê jî, dige Rihayê jî. Ez ê navbêna wan bibînim ka Adıyaman yan jî Riha. Ez ê derheqî vê de jî kes ostayê xwe pirsim lê belê ez ê ewilî ostayê xwe nas bikim. Lê belê ostayê me üzrê xwe xwast got ez zimanê Kurdî baş nizanim ji ber wê yekê xwast Tirkî peyîve ez ê bi Tirkî pêra peyivim û ez ê pirsê xwe bi Tirkî jê bipirsim. Ustam sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Veysel. Adıyamanlıyım, merkezliyim. Evet, Veysel Ustam. Çiğ köfteyle uğraşıyoruz. Bizim asıl mesleğimiz yöresel ürünleri satmak, çiğ köftelik malzeme satmak, biber, isot, kuru yemişçi dükkanımız var. Evet. Yıllardır bu işten uğraşıyoruz. Evet. Adıyaman'da herkes usta ve herkes sanatkardır. Evet. Çiğ köfteyi çok iyi yapan ustalarımız, pirlerimiz var. Evet. Biz de hep onların ellerine yetiştik. Doğuştan belli çiğ köfteyle beraber büyüdük. Evet. Urfa'da doğmuş olabilir çiğ köfte ama Adıyaman'da büyüdü. Evet. Koca bir çınar oldu ve dalları bir dünyaya dağılmış bir şekilde. Evet. Çok güzel bir sektörde. Evet. Hani gerçek anlamda çiğ köftenin hakkından geliyoruz. Çok güzel de yapıyoruz. Gerek ticaret olsun, gerek merak olsun. Adıyaman'da çok iyi meraklı ustalar var. O şekilde söyleneceğim bunlar. Evet. Gerçek anlamda isot Urfa'da güzel Urfa isodu var. Hani onlar da belki güzel yapıyor olabilir ama hani bizim gibi gerçekten tadı, lezzeti, işçiliği veremiyorlar. Zaten bunun bir belirti örneği Evet. mesela dükkan Urfa'da hiç yok. Evet. Hep hazır fabrikasyon şekilde. Bizim Adıyaman merkezde herkes kendileri elinde bile özelle yapar. Özenle, merakla, hijyenik bir şekilde temizliğini yapar, sunumunu yapar. Evet. Hani bu zaten görünen köy kılavuz istemez Evet, açıkçası. Bu evet. meydanda zaten hani bir Urfa demiyorlar Doğrudur. ama Adıyaman gerçek anlamda çiğ köfte de iyi ama Urfa'nı yabana atmamak lazım çünkü onun isotunu kullanıyoruz. O da bizim Evet. Güneydoğumuzun bir incisidir. Evet. Yani Urfalı kardeşlerimiz de başımızın tacıdır. Evet. Tabii ki ama Urfa'da olduğu kadar Adıyaman'da birçok ustalarımız daha meşhur, daha Evet. iyi yerlerde. Onu belirtmek lazım. Lazım. Evet. Peki Veysel Ustam, Evet. şunu sorayım ustama. Evet. Sizin çiğ köfteniz ile Evet. Urfa'nın çiğ köftesi arasındaki fark nedir? Ya şimdi Urfa'dan Adıyaman arasındaki çiğ köfte fark. Onlar eti biraz daha fazla, isodu çok yoğun şekilde kullanmaları. Bizimkilerin her şey çiğ köftede benim yani yıllar verdiği birikimine, tecrübeme dayanaraktan Evet. çiğ köfteyi ben 3 sınıfa ayırıyorum. Bir malzemenin kalitesi, malzemenin ölçüsü ve Evet. Adıyaman'daki pirlerimizden öğrendiğimiz ustalığımız. Evet. Şimdi o ölçünün dışına çıktığın zaman Evet. ne oluyor? İster istemez ölçünün dışına çıktın mı tadı kaçıyor. Evet. Hani biz burada genel bir topluma hitap ettiğimiz için o lezzeti tutturduğumuz için Urfa'dan daha öndeyiz. Evet. Adıyaman daha Daha meşhur. önde. Evet. Peki ustam sen şöyle dedin biz de seyircilerimize arz edelim. Evet. Dedin ki onlar sadece yapıyorlar. Evet. Biz ise dükkanlarda Merakla, satışını aşkla, yapıyoruz. sevgiyle Satışını Evet, yapıyoruz. evet. Yani bunu şöyle diyebilir miyiz? Adıyaman bunu sektör haline getirdi diyebilir tabii ki, miyiz? tabii ki en büyük sektörde hani çok iyi ustalarımız çok güzel fabrikasyon şekilde yapıp dışarılara satıyorlar. Dünyanın birçok ülkelerine de gönderiyorlar. Birkaç ülkelerine. Hani şu anda gerçekten iyi bir sektör. Hani Urfa'dan daha önde. Yani mesela Türkiye'nin genelinde sizin adınıza Adıyaman bu dediğin sektörde zaman bu tütünü sektörde ve var mı yani çiğ işletme köfteleri. var mı? Tabii var. Var değil mi? Tabii ki. Peki ustam şunu da sorayım ustama. Evet. Yani ben Hatay'da Evet. bir süre kaldım. Evet. Malum sayın seyircilerimiz. İnsanlar diyor ki Urfa künefesi ya da Hatay künefesi veyahut Urfalar diyor ki künefe bizimdir. Ben Hatay'da kaldım. Ben gördüm ki Hataylılar özensenmiş. Her evde künefe yapabilen insanlar var. Düşünün bayanlar bile künefe yapabiliyorlardı. Evet. Ama Urfa'da böyle bir kültür yok. Dolayısıyla Hatay künefesi olduğuna kanaat getirdim. Bizim Adıyaman'da da öyle. O konuda ben ustama Bizim soruyorum. Adıyaman'da Sizde da böyle bir özensenme var mı? hanımefendi ablalarımız var. Onlar da çok güzel
el lezzeti var. Onlar da güzel çiğ köfte yaparlar. Tabii bizim ailede mesela 4-5 kişi bilir. Enişten bilir, yeğenim bilir. Yani açıkçası Adıyamanlı'da da herkes ustadır. Evet. Peki ustam hangi malzemeleri kullanıyorsunuz buna? Bunu sorayım. Soğan, sarımsak, özel hazırladığımız baharat var. Kendim mesleğimden dolayı en özel baharatı hazırlıyorum. Urfa isodunu kullanıyorum. Kristal zeytinyağı kullanıyorum ve Evet. tat salçayı kullanıyorum. Evet. Hani her şey burada ölçülü, nizami. Suyu Evet. bile ölçerekten, baharatı bile ölçüyle olaraktan katıyorum. Evet. Yoğurma şeklimiz de aynı şekilde. Ben devam edeyim, köfteyi şişirmeyeyim, ekrandakiler bir soru olmasın. daha sorayım. Evet. Bir soru daha sorayım. Evet. Ustam yapımı ne kadar sürüyor? 15-20 dakikada hazır hocam. Hazır Etli hocam. olduğu zaman çıplak etten yoğuruyorum. Çünkü bakır leğenle çıplak et birleştiği zaman o etin çiğliğini alır. Değil mi? Sadece et sadece bakır leğende pişmez yani. Elden sürtülerekten de o Evet. et pişer. Evet. O şekilde yaptığımız zaman çıplak elden yapıyoruz. Bu şekilde daha iyi, güzel, daha lezzetli. Tabii maydanozu, baharatı, suyu Evet. bunlar önemlidir. Doğal nar eşkisi önemlidir. Bunları da katıyoruz. Tabii isteyenler kendi damak tadına göre değişik versiyonlarda yapabilir. Şalgam katmak isteyen var. Fıstık katmak, cevizi yapıyorlar. Biz çocukluğumuzda kavurmalı köfteler vardı, yumurtalı köfteler vardı. Değil mi? Büyük nenelerimizin yaptığı. Yani farklı Tabii versiyonları versiyonlar var. Onlar Var. damak tadına göre değişir. Onu geçiyoruz. Onu izleyiciler artık O kendi zaman, damak tadına göre. değerli seyircilerimize müsaade isteyerek. Aynen, çünkü ara köfte veriyorum, pişirmeyin. ara Evet. veriyorum. Sonra Ustam diyor ki devam bulguru ederiz. pişecek. Evet. İnşallah tamamlandığında tekrar Evet, ustamla tabii. devam. Beri temaşavanê hêja em hatin dawiya karê xwe. Ez ê ji ostaya xwe bipirsim. Veysel Usta ne durumdayız? Şu anda bitmiş, sunuma hazır. Hazır. Şimdiden afiyet nedir? olsun. Bunun ismi lülük. Bir de sıkım var, o da bunun babası. Bunu bir aşkla biraz kısa bir şekilde. Bunu biz her yörenin kendine taktığı bir isim var. Başka yerlerde sıkma diyorlar. Bizde lülük diyorlar. Başka yabancılar geldiği zaman bir lülük verim diyor. Lülük ne? Anlatıyoruz. Hani böyle isim bir ilginç evet geliyor değil mi evet onlara? isim Evet. geliyor. Yani bunu ne amaçla veriyorsunuz peki? Bunu ikramlık size İkramlık. tadın tabii ki bakacağız. Adamı Çünkü aradaki bağlıyorsunuz, fark var adamı tabii ki. bağlıyorsunuz. Bizim Onu çiğ yiyeceğim ben. köftemiz bağımlılık yapıyor. Ben yesem bilginiz olsun. seyircilerimizin canı belki Tabii çekebilir. Ben onlara inşallah da yiyeceğim göndeririz. sonra. Bekleriz, dükkandan Tamam. misafir olmayı Müsaadenizle bekleriz. değerli seyircilerimiz efendim. ben bir tadına bakacağım. Bu Veysel Usta'nın ısrarı. Şöyle sıkımı da gösterelim. Şu da Gerçekten sıkım. mükemmel. Reklam olsun demiyorum. Gerçekten Evet. tadı çok Yok, güzel. Elinize biz sağlık. Meraklıyız, işimizi sevgiyle, aşkla yapıyoruz. Peki böyle bu Çiğ şekilde köfte çizdiniz. yoğurmak sadece bu baklava dilimli. Baklava Değerli dilimi. versiyonları yapıyoruz. Değil mi? Havuç dilimi falan filan. Öyle müşteriye daha göze Evet. hitap ediyor. Daha Evet. estetik görünsün diye. Doğru. Evet. Bu nedir ustam? Bunu sıkma diyoruz. Sıkma. Evet. Bunu tabağa mı koyuyorsunuz? Tabii porsiyon şeklinde, yarım porsiyon, tam porsiyon. Evet. Lavaş ekmek var, pide ekmek var. Ondan sonra bizim fetili ekmeğimiz dediğimiz var. Her yörenin kendine göre ekmek değişik Kültürüne şekilde. göre Tabii servis değişiyor. yapıyorsunuz. Tabii tabii. Değil mi? Aynen. Sunum da ona burada göre kaç tane değişiyor. servis çıkar ustam? Yaklaşık bir 100 tane çıkar. Rabbim bereketini koysun Allah işine. razı olsun. Çok teşekkür Rabbim ederiz. bu Sizden de Allah tepsine razı de, olsun. bütün işine de, dükkanına Burada bereketini seyircilerimize koysun. de bir selam göndermek isteriz. Tabii Allah ki, hepsinin buyurun. işini gücünü rast etsin. Bizleri Amin de inşallah. izledikleri için Bir de teşekkür yolunuz ederiz. buraya uğrarsa Bekleriz, muhakkak misafir Veysel olmaya Usta'nın misafir bekleriz. olabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Beri temaşavanê hêja Xwedê Veysel Usta razî be. Vî çanda ku li Adıyamanê li Semsorê ku çî köfte zire tê gotin me xwast bu ve par bike lêbelê me bijopîne. Em li Skag û çarşîgê Adıyaman û Semsorê digere û ji me re bigere ji me neqetin gelî temaşavanê hêja.
بله تماشاوان هیجا دیسا ها دما گلا برنامه رویه ولاد دما چیروکی چیروکا من اوی هفته جدل خوشه از جوار توصیه دکم که هلوی چیروکی لوی دار بمسئله شکرم خورا گهداری بکن دار بمسئله چیروکا من ایرو در حقی که دناوا عامیده تی گوتن برکت خلیل ابراهیم یا جی برکت سفرا خلیل ابراهیم فرق ناکه تف داوی دیگه خیره تف داوی دیگه برکته ایرو گوتنا me پیوا پیش گوتنا me و چیروکا me و در حق وینا که دابه امه ببیجن ورن ام گهداری بکن برکتا خلیل ابراهیم که مسلاوی چیه چیروکاوی چیه شکرم آخورا ام به هفرا گهداری بکن گلی تماشاوانه هیجا بله گهدار هیجا بقیمت و برومت مدسر دست پیکرنا چیروکا خدا گو چیروکا من اوی هفته در حق راسبونا براتیه راسبونا حوالتیه دای مگو الولاد لحرم دناوا عامده تی گوتن برکتا ابراهیم خلیل یا جی برکتا خلیل ابراهیم تی گوتن یا جی تی گوتن سفرا خلیل ابراهیم فرق ناکه ام کی جمعنه جی ببیجه چیروکا me یکه مسئله و داخوازیا me جی یکه لبله امه جورا بحثا چیروکا وی گوتنه بکه سفره و برکتا خلیل ابراهیم چیروکا وی چی گلو کرم کن ایجا هون مگهداری بکن دبي زمانك دمك الولاتك دحب راهبية ناويك خليل ناويك إبراهيم خليل براي مزنه إبراهيم جي براي بچوك هر دو سيوي مانه بي دي و بي باو مانه براي مزن خليل زوجان ديه دحب جي زاروكي وي خود جرابيله لبالي ابراهیم هی بکاره دبی هر سال عرض خدا جون حیوان خودی دکن و لهفدو پار دکن بمناسبی به انسانیتی و براستی خصوصا براستی دبی دیسا ساله کی گنم داجون خود تعالی ببرکت گنم وان برکت دخی دبی وی چاقی گنم خو تینن جیکو تی هول دکن yani beri lugunda genim biçertün hebun diçinin u behesbu arabat dahanin hola ci hole nava gund dibe vanajka gelme oktinin hol dikin liba dikin u gelme xo lehevdu par dikin dibe pişi ku par kirşunda İbrahim dibe keko tu gelme xo bigre her mali para xo دبي وقتاك وخليل او جنمي خود دغري دبي عنباري لبشتا حسبا خودك شواك وخليل بش ليدك ابراهيم دبي بريم زوجان دي بريم قديوي هوري ازي جنمي خو هنگي بدمي مو از بكارم چپياتي ادبي رادبي جنمي خودك اي سر اي خليل جنمي خداتيني فتگرج عنباري تي سر جنمتي سر كوما جنم دبي ابراهيم توجي كان ميخو بارا بريم دبي ابراهيم يجي بارا خو حسب اخذك دبي عنباري شواكو ابراهيم بش ليدك دبي خليل دبي بريم بكاره بريم بزوجه
قلندی وی مصرفاوی هی ولا امتش نابا ما از اداره بکن راد بش گنم خو هنگی دده بری خو بشتا بری ابتدا هایا ویجتونم آب وی آوی حتی ایواره إبراهيم دد خليل خليل دد إبراهيم أبي أبي براستي شيء بهفدو دكن لبلي دقل في راستيا وان خذ تعالى جي بركتك جنمي وان دكشين ناقشين جنم ناقد ذاتا جراستي خذ تعالى بركت در دخين قالي تماشا فاني هيجا أبي هاوي هردو عمباري خذ تجدك خذ تعالى في راستيا وان مكافات دديه بركت دخي جبر في راستيا وان جبر في بركتا مالي وان اوروی تیگوتن برکتا خلیل ابراهیم یا جی برکتا سفرا خلیل ابراهیم نگویا مقصد یک مقصد راست و برکت چیرو که من بی حفته جی به وی هاوی بو یلی تماشاوانه جا بله درس و نصیحت و شیرت ما هیه پشتی چیرو که شکرم آخر ایجا ام نصیحت و شیرت که داری گلی تماشاوانه جا بله تماشاوانه هیجا مگو گوتنو چیروکا من اوی هفته برکتا خلیل ابراهیم برکتا سفرا خلیل ابراهیم مگو که جوی گوتنه جوی چیروکه امه چن نصیحت و شیرت هلی نگلو مدید دبرا به هفدور راست بو وقتا کو او به هفدور راست بو خدا جی که بوان راست بو وان چوقا به هفدور آلی کاری دکر خودتا جی بوان عالی کاری دکر برکت دخست مالی وان گنم وان لی زیده دبو عمبار و دپو وان تجد بو برکتی دمکی وقتا کو مرف به هفر راست به خدا جی مر راست مانه پیغمبر خدا دبه هون رحمه لهفدو بکن و خدا جی رحمه لو بکه یعنی ام مسلمان گره بچاوی رحمه ام لهفدو بنیرن وقتا کو ام بهفر رحمه بکه و خودتا رحمه لما بکه وقتا کو ام بهفر راست به باور بکه ایسس یا خدایه جی کو راستی لیه به جی کو باورمندی لیه به محقق رحمانیت روحانیت و معنویات لیه جبر ویه که گلی تماشاوانه هیجا دناوا حوال خدا دناوا گندو باجار و تاغ و محلا خدا ام بهفر راست بن وقتا کو راستی ناوا مدهبه انشاءالله و آلی کاریا خدا جی مرابه جبر وینا که انبیا محقق دقت بگرن دجیانا خدا و دناوا ایشو کار خدا برا راستی هبه برا جدیت و حقیقت هبه اجبر ویه که نصیحت و شیرتا کو امجه خلیل و بری بی ابراهیم کو به هفر راست بو کو قلبه وانج هفر راست بو امش خورا شیرتا کی خوش آبوی هاوی هلینه شکرم آخورا ام بردوام بکن
گل تماشاوان هیجا تماشاوان رویه برات گرامل باجار سمسور بردوام دکه لبلی ام انا الباجار کی دیروکینن بقوله ترکی دبی باجار آنتیک ام دجیه کی ورنن از خوازم پیوا خو بیاوی دست پی بکم وقتا کو ام هاتن باجار سمسوره دوی باجر دا ملوحه کی دی من اری لوحه دن رد بیجه باجار آنتیک باجار پیرین یا جی باجار پره tabi evnaki balgeşan mekşan dikata mekşan meci khul lawhi girt em hatin nava zinara le bele zinare di zamanê belê de têda bajar ava kirinin her derî wî xanî ava kirinin goristan ava kirinin çarşî ava kirinin agorî ava kirinin yani di vî zinarî da tam bajar ava kirine bajarê pîrîn bajarê perre aslında navê vî heremê pîrîn jêrtê gotin ji ber vî navê heremê vî naval vî bajar jî hatî danînê tabi wexta ku me bajar dî balgeşa me gişan me îca dîroka wî şopan ev bajarê pîrîn ev bajarê perre çi ye berê vî bajarê beriya mîladê hatiye ava kirin ji teref medeniyeta komagene medeniyeta komagene gerî temaşavanê hêja di vî bajarê Semsorê da Adıyamanê da merkeza wan ciyê wan ev derbî bi gor ku tarîx dinivîsîne paytexta wan Samsat bî Samsat ana navçeyekî Adıyamanê Semsorê yê dibe paytexta wî ew derbû û digel ev heremê Adıyaman Meletye El-Azîz Semsor cî warê wan bû ya medeniyeta komagene bû medeniyetekî ku ehlê sulhê bû tê behs kirin ev medeniyet di nîvî medeniyetê mezin da bê herb jiyana xwe berdewam kirine bi siyaset û polîtîkayê yani medeniyetekî wiha zana bîye ev der ev pîrîn pere bajarê wanê ê xweş ê mezin ji pênc bajara yek der ev derbîye pîrîn bîye ji xwe re kirinin war û cî ji xwe kiribûn bajar bajarê wanê mezin û bajarê xweş bû bajarê ku ji pênc bajarê xweş yek jî ev derbû lê belê ev der cî wî ez were tarîf bikim ji Semsorê me re derbasî bil pişta Semsorê bi aliyê riya ku derin Meletiyê li ser wî rêyê belê ev pîrîn piştî komagene piştî mîladê dikeve destê Roma dikeve destê Roma lê belê ehemiyeta xwe wenda nake dibe di zemanê Roma da jîka pir bajarekî muhîm bû ev der ev pîrîn seriya tîcaretê bû ji aliyê Sasanî ji aliyê ku ro hiltê wexta ku karvan û tucar dihatin ev rê ev bajar ji xwe îstîmal dikirin ji bona sekinê ji bona tîcaretê yani ciyekî muhîm bî gelê temaşevanê hêja yani zemanê Roma da jîka bi tîcareta xwe muhîm bajarkî bî heta wexta ku li İznîgê mezinê file û xristiyana wexta ku kom dibe ku tarîxê de meşhûr e ew kombûna wan ji vê derê jîka merivekî çûyî yani ev der jî ji ber ku muhîm bîye merivekî ji Pirînê jîka çûyî wî koma wan wî toplantiya wan li İznîgê çêbûbû yani ev pîrîn ev pere digel berê mîladê komagene û digel piştî mîladê destê Roma da pir muhîm bîye û tabî piştre ev dest dikeve destê Bizansê piştre ku dikeve destê at Müslümana dikeve destê Müslümana û yawaş yawaş ev der ehemiyeta xwe wenda dike lê belê ana bi bajartiya xwe bi antîkbûna xwe bi tarîxa xwe dîsa li ser nigaye di vazinara da van malana van çarşiyana van goristanê wan dîsa bi temamê xweşbûna xwe li ser nigaye însan tên vê derê digerin û van derna dibînin dişopînin me jî xwast ser naskirina Adıyamanê ser naskirina Adıyamanê me jî xwast em vê derê şanî ve bidin ji kerema xwe re hûn jî temaşe bikin hûn jî bibînin lê belê gera me li Semsorê berdewam dike gelî temaşevanê kerem kin
بله تماشاوانه هیجا تماشاوانه بقیمت تماشاوانه برومت ام دیسا لبر مکانه کی معنوینن بله ام لناوا سمسوره دگرن وک هر دری وک هر هرمی وک هر جی گل ام لی دگرن محقق امریا خو بجی معنوی جدخو چونکی ان هندک بقاسی مادیات معنویات جی لازمه جیو که از لیمه جی معنویاتی جی کمبونا مسلمانا مالا خوده جامیه جی خواندنا قرآن جی مسلمانا مکان مؤمنایه بله به معنویات مگو نابه چواکو تو تشتکی به معنویات نابه برنامه رویه ولاجی به معنویات ناش برویه که هر هرم اوکم داره محقق جامیه کی گناس کری جامیه کی دنیوی بازار دا ام محقق ریاق پیدخه ام برنامه خوجی به معنویات دولمندکه ام آنا لحوشا جامیه کینن میوانه کیمه دوسته کیمه لرخه منه ازه ناس بدم و برای خوب بدن ناس کرن و پشترا ازه جه پرسم گلو اف جامی کی جایه چه وقت چه بیه که چه کریه و آنا چقاس فعالیت دایی چقاس استعمال کرن ازه جه بپرسم بله ازه میکروفون درجه دوسته خو بکم که کمی ناس بکه ناوی جمیل Özdaş'a اون بخیر هاتنه خود پیغمبر و راضی بکه که جمیل وجه راضی به سر خیره هاتن خلق فی ولاتی ما لفراتم دنیا بله جمیل Özdaş'a ناویمه بله که جمیل امان لکی درینن تازه ان لسمسوره ارتباجر پیش جامع کبیر یعنی اولو جامع اندویژن نه رابی جامع بله بله و جامع ما وقتا ki Dulkadir oğlu beyliği بله ve velayet ma hüküm sürmüştür ve çağı da hatırına çekirne ve çağı Durak Bey lera devine vakta ki vur hüküm dikir çağı Durak Bey da sala 1500 da hatırına çekirne. Peki huncu çe alameti zani ku Kure Dulkadir oğulları evder ava kiri Durak Bey ava kiri yani alameti vici kekeme. Bele bele tabi vakfiye vana hani tarihe da vana kayıtlina diroke da ve ki dinci mesela Amerika eğer ki للميمارية وللشاكرين وللصنعات ومزيدكي مر قياس دكي قياس evet قياس وقت mesela Dulkadir oğlu beyliği likdere ki can velayeti hüküm sürmüş kiriye ve derine çıtıl eser çekirine sanatı vana çı avayına hoste vana çıtıl tiş çekirine elvan mezdikini mesela ve camime enki qiyas dikin cami Elbistan'e evci ve racı divine ulu cami hem tabi aynı mari bir dest ki çekiriye aynı yani şekli ve aynı ne var ki şekli aynısı kubbe minare ondan sonra girişi kapıya hagi aynısına hemen en zanini ki veya vakti Dulkadir oğlu da hatıra çekirine ava kirin ne var ki Cemil peki ke Cemil mego emdini bir bazılardan emliber camiül kebirin geloçma camiye kebir camiye ulu cami timdini bir bazılardayı çünkü vaktaki va camiye kebir çedikirin ve çağı bir avay çedikirin yani çıkas nizik o esnaf ve nizik o millet ve ki insan çıkas camiye nas kirin bu da ki ibadeti xo rahat ve intihaati xo camiye bikin dest ve vanar din camiye kebir ve camiye ter gir bun le orti bajara da camiye ter mezin evna bun loma vanar rıjdikotun camiye kebir ve evci ulu cami yani camiye mezin yani mesela en veda zani vakti Hazreti Ömer ya vakti Resulü Khada Qaside Khada ki dikiren ki eğer ki bajar ki çekirin de sifte cami şune cami belli dikiren duralı bir bajari mariye ter peto mezin de hatın ok davetin çıkas dur bıçı ye dur ve helna bir duvara çakirna bu da tam orta bir cami tanin yani orta jiyane da muhakkak mizgaft و cami havun Müslümana ve göre hayatı xo çedikirin düzane şu qas ne var ki Cemil benere hakikaten şimdi hikmetek ki xoş ta gobradni vi hayata Müslümana da be lomada nivi bazarda bu nizi insana bu ne duri insana bu ne var ki Cemil peki ke Cemil mimari şeklivi az işte bepirsim talida mimari şeklivi cüda hatjmra yani jvi tarzı ra çete gotin yani ve şma va cüda hati çekirin bele na camiye mesela ki vakti ki çekirin tabi naval ederken özellikle vakti Osmanlı'da Levan Radyo'nun mesela zamanı Türkiye'de cami merkezi kubbeli cami yani merkez mesela ortada kubbeye o kubbe her çar hela da
ya bi tonoz ya bi kubben küçüklerin ve Doravi bu. serfat bele. Bele. Dura که اگر که یک حد جامعه وقت نمیه و که دکت نمیه خوابه که عبادات خوابه که قیپه دا دکاوه دیرک من وی دکشینه ارتی خواه جامعه اونگا یعنی ایستر ایستمز اوا برف میحراب برف مینبار داره جامعه برف خواه دکشینه لما دینه جامعه مرکزی evet ama merkezi kubbe işte orta çar kubbe ser çar nengah hatine çekirine her çar helevan çar kubbe küçük ve gidince bir tonoz evvel kirin son cemaat mahalli vancı heye wana radin ki mesela vakti ki dikir ki cemaat nemiye farzet bitav büküm bir cemaat ek mesela işi khoha ya derde hati derenge kati evna ki nemiye ne geçtin ama son cemaat mahalliye de dizkirne evna jvar da dest nemiye khadikine tabi ki dövüne bale چه حکمتکی خوش اوی خوش که جمیل خدا پیغمبر سرازی بر رحمت مریه تبه گری تماشاوانه هیجا که جمیل بخوشکایی بدلالی جمر بحثا وی جامعه کر بحثا اهمیت جامعه کر بله ام سمسورینن ام سمسوری دگرن شکرم آخورا اونجی بمرا بشو بله تماشاوانه هیجا گرام سمسوری لادیا منه بر دوام دکه لسکا کوکچی وی دوام دکه بله جمر بحث کردن گوتن لادیا منه سمسوری دنیوی وی دا بازاره که جرته گوتن اوتراقچی بازاری بانه بازار اوتراقچی مجی بری خدا ودری ام کتن سکا کی لبله ام هاتن بردکانه کی مسنعته کو بدستا کدا عنیا خدانا عنیاه اور عنیا چاوا ما ایشه کی دی صنعته کی دی لبردکانه ام ساکنین و اوستای ما خودیه وی دکانه بو مثلا بو حرمت خو مدای ویجی جمع قبول کرد لبله بالگشان مگشان هم تشتی کردن هیه هم تشتی نو هیه از این میکروفون درجه خاله خو بکم براوی صنعت کل سمسوره تی اجرا کرن تی چه کرن چنن وان تشتانا از جه بپرسم چه وقت دا بی ایشی دکه از دیسا جه بپرسم لبله اولی از میکروفون درجه یوگی نازگم خاله ما نازگم نابه بخیر نابه آبیزر اوزر ابو ذر ازر خاله ابو ذر لادیا مان سمسوره پر چما و زیارت هست زیارت کفاریه نه ور ابو ذر کفاری بری تماشا بنه هجا خاله ابو ذر ام چی کاری دک اف ایشه ما چی ایشه ایشه ما ایشه نجاریه به دستانه تختن işte tahtenen تیر جاغن بله سومیانا صدرن kürsüne تیر جاغن دلمنه دستی که دار olarak çaya mı çedik geçedik ni peki خاله ابو ذر چند سال تو کاری دک gence maşallah نیو عصر گلی تماشا بنه هجا peki عملیاتش خاصه امری من خدا زانه yani امکانه بیش هفته بیش هی نوره خدا زانه ama tuzbere da bir işiydi ki ne var خاله ابو ذر ده دو سالی da bir şeydi ki maşallah دو سالی وردا تو bir işiydi ki maşallah عملیات وردا در باس بیه peki خاله ابو ذر انت تشتي كم من الفرادي وانا شو وقت مانه وانا işte berede mala bak ilk vakti ki zamanı ki bana kullanmış ki ne işte kullanmış mesela juana yek aziz خاله بپرسم mesela افتشي كم هي بيا
ویا پی جوت کرن جوت kerem ki bahs bike جوت کرن بله. دابتن نیرو حالت eri ما اینه هرگز به گردن پی جوت bir کرن arco dikir. هر جوت کرن Peki eşkara kanı bir pırsim. تابی Mesela evya çiğ. ویا هسکه Heske. پی شوربه تاب دادن پی شوربه Peki millet kırana khale uzer. ذات زمان هوا Ne var? Tabii. Peki khale mi? Mesela van elegehenin. Öyle gene Bana bu su istemaldı ki? bana bir evet bicirin işte bir genim hep derdekın bir cevap derdekın Ne var? yok tabii ya tabii. Peki gündi vana dıgır khale uzer. Tabii gündüz işi mecbur da bana. Ne var? Tabii. Peki bir dükkanı mesela tişiye en bahs bike. Mesela avana çini van. Bu deleme kork ona vaya. He. Vezdikin işte kork bir Beş kur dilizden. delizan ya. Gerçi dugodun topaç gelo evi. Topaç vaya işte. Evet ne var? Tekun navi üçiye khale uzer. Deleme. ما دلمه Kurmancı قلت انا سمعت بكرمانجي النبي يجي عالمي دلمه خذ خالي ابو ذر راضي به Teki kurma topaca. Beli. Kurmacı deleme ya. Peki خالي ابو ذر هون فيا çedeki ya un difroşi Çedikini. çejdeki u difroşi ne var makine tabi ne tornamaya. beli torna ve Tabii, makine. te zarok almandi ne almandi Gelme çor zoruk gelmine. maşallah yani kış sanatı tedik ne var Sanat emediken çoran gir her şey Beli. güzel sanat emediken. kış sanatı tedik Beli. beli tamaşa var hava خالي ابو ذر جمر بعض her tiş bağman هي ومجيفان تشتانا دي وبمبا باركر وبحساوي كر اللي بلي قرامه لبازار سمسوري بردوام بله تماشاوانه هیجا رویه ولاد و هفته لبازار مدنیت و لبازار آشیتیه العادیه مانه بو بله ادبین بازار آشیتیه چونکه آشیتیه آوی ش مدنیت برته یا عادیه مانه بله امج کوپریا نسبی جرخ اور فایده ام کتن ناوا سمسوره پشرا مبره خدا پراجندره و ام مشیان ام لیگریان بله مچیروکا خو گهداری کرد پشرا ام درباسی رخ بازار مرکز سمسوره بو امچون بازار پیری بازار پره بازار آنتیک پشرا ام هاتن ناوا بازار لناوا بازار دا امچو صنعتی کو لویدر مشهور ما صنعتی چی کفته دی امچو دکاناوی چی کرناوی مدی لبله ام لولو جامعاوی گریا يعني لنيبي باجر ام جي معنوياتي قريا ام لنجاري بيجي قريا من نجاري بي صنعتي واجدي لسر ام بي في بلي روجي زبستاني كن او شف نيزبو بري ايفار نيزبو لفيدري دنيفي آدية ماني دا دنيفي سمسوري دا مخواص لفي مكاني خوشم خاطر جو بخوازن سمسور خوش بو تماشي خوش بو بازاري خوش بو دستي ما شوان خوشک بونا نابله بله رویه ولات دریا ولاتایه ریاوی دوره جبر بنا که خاطر جو بخوازه و جسم سوره بخوازه ادبم خاطره و امانته خدا بن بمینی خیر و خوشیه گلی تمام